Zipofu. Turabasuhuje mwe mwese mukurikira Zipofu TV. Uyu mwanya rero reka tubagezeho amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Amakuru reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda. Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri ya Motions aherutse gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu munsi rero bakaba bahishuye ko yaraherutse no gukatirwa ngo imyaka igera muri 3 y'igifungo nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumuhamije ibyaha binyuranye. Uyu mugabo Turahirwa Moses rero akaba yari yakatiwe imyaka igera kuri 3. Bikaba biri kuvugwa ariko babisobanukiye cyangwa se bazi bigendanye n'amategeko bakaba bavuga ko iki gihano gishobora kongerwa niba mu byaha yari yakatiwe iriya myaka 3 harimo icyo kuba akoresha ibiyobyabwenge, ngo bishobora kwita imyaka yari yakatiwe yiyongera bitewe n'uko yaba yakoze icyo bita ubusubiracyaha cyangwa se kuba yabashinjwa insubiracyaha. Uyu mugabo rero ngo akaba ashobora kuhita imyaka bari bamukatiye 3 yiyongera. Tunyarukire mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu gihugu cy'Ubuhinde inkuru iri kuvugwayo nuko mu Buhinde nuko Modi, minisitiri w'intebe, avuga ko Ubuhinde buzakurikirana abakoze igitero cya Kashmir kugeza ku mpera z'isi. Babiri mu bitwaje imbunda bagize uruhare mu gitero cy'abarwanyi cyahitanye ba mukerarugendo 26 mu karere katavugwaho rumwe n'igihugu cy'Ubuhinde ndetse n'icya Pakistan. Bamenyekanye ko bakomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Pakistan. Narendra Modi yiyemeje kuwa 4 gukurikirana no guhana abaterabwoba n'ababashyigikiye mu rwego rwo guhagarika guhangana n'igitero cy'abarwanyi cyahitanye ba mukerarugendo i Kashmir, aho abapolisi bagaragaje ko babiri bitwaje imbunda ari abanyapakistan. Mu ijambo yavugiye muri leta ya Bihar muri burasirazuba bw'Ubuhinde, Modi yarambuye amaboko mu isengesho mu rwego rwo kwibuka abagabo 26 barashwe bakicwa mu rwuri rwo mu karere ka Pahalgam mu gace ka Kashmir, akangurira abantu ibihumbi bateraniye aho kubikora. Ibi bihugu byombi nubwo bihanganye rero byose bikaba bifite intwaro za kirimbuzi. Nyuma y'uko Ubuhinde bwatesheje agaciro umubano wabwo hagati yabwo ndetse n'igihugu cya Pakistan, iki gihugu cy'Ubuhinde kikaba cyahise gica umubano cyari gifitanye n'igihugu cya Pakistan. Kuri uyu wa 4 ibihugu byombi byahagaritse viza z'abenegihugu ku bihugu byombi. Abategetsi b'Abahinde bavuze ko viza zose zahawe abenegihugu ba Pakistan zikurwaho guhera ku cyumweru. Yongeraho ko abanyapakistan bose bari mu Buhinde bagomba kugenda mbere y'uko viza zabo zirangira hashingiwe ku gihe cyavuzwe. Igihugu kandi cyatangaje izindi ngamba zirimo kugabanya umubare w'abakozi b'abadiplomasi no gufunga imipaka y'ubutaka yonyine ikora hagati y'ibihugu byombi, kuko ingendo ziva mu bihugu byombi zahise zihagarikwa, kuko n'igihugu cya Pakistan nacyo cyahise gihagarika ingendo z'indege ziva mu Buhinde, za kampani zikorera mu Buhinde kuba zakorera ingendo mu gihugu cya Pakistan. Mu kubasubiza rero, Pakistan nayo yahise ifunga ikirere cy'indege zose z'Abahinde cyangwa kampani z'Abahinde zikoresha indege, kandi ihagarika ubucuruzi bwose n'Ubuhinde harimo no mu gihugu icyaryo cyose. Minisitiri w'ingufu muri Pakistan yavuze ko ihagarikwa ry'amasezerano y'abari baragiranye ku mazi atandukanye bino bihugu, igikorwa cy'intambara yo mu mazi, ibikorwa by'uburwanyi bitemewe.
Impamvu yavuze ibi rero ni uko ibi bihugu byombi byari byarigeze gushyamirana bipfa amazi cyangwa se uruzi ruca hariya hagati y'ibi bihugu ndetse n'izindi nzuzi zirushamikiyeho, bakaba barapfaga aka gace kose ka Kashmiri, umwe ashaka kukagira ke n'undi ashaka kukagira ke. Biza kurangira icyo gihe habayeho imirwano, haza kumvikanwa imipaka yo mu mazi ibatandukanya, wakaba yashakaga kuvuga ko rero iki gihugu cy'Ubuhinde kitakagombye kuba gicana umubano n'iki gihugu, ndetse ko kitakagombye kuba cyavuga ko hari uwavogereye ubutaka bwacyo, ndetse kinagisaba ko iki gihugu cy'Ubuhinde kitaba cyarenga iyo mipaka ngo kibe cyavogera nacyo kibe cyatera icya Pakistan. Abenshi rero bakaba bafite ubwoba cyangwa se impungenge z'ibi bihugu byombi biramutse bikozanyijeho, dore ko ibi bihugu byombi uko byakabaye bifite bya bitwaro bimwe bita bya kirimbuzi. Ibi bihugu rero bikaba biramutse bishyamiranya, abenshi bakaba bafite ubwoba ko bishobora bimwe kwitabara cyangwa se kimwe cyitabara gikoresheje bino bitwaro bya kirimbuzi. Aya rero niyo makuru magufi twari tubafitiye, andi makuru ni mu mwanya mutoya uri imbere. Zimbavu